Kaseng VPP mentagasngi kajingan lam ubak Bright Star Marbanyang u Dr. S. Karachen, Dr. Bats Kemerbo abat ubak Dani Langsti kilialet kendo yu Commissioner Jong ketenat pulih kejela VK Mantri bandawa halor kejing Kinohikai College kabala katu kanis nem menta. Kini kejing dawa kilong kejing bom ya biang por hakaba ai kejing rapisa kabaya Kinohikai kibala shong tat hakaba don kibala yu Marsin shong tat pat don pat kibom yu hadu saus nem sans nem. Kajing bom siu kino hikai da ka pay scale kat kum ka UGC henry la siu penban da ka state pay scale. Kajing bom siu advance ya kino hikai college ki bala pendap ya ka PhD kum bala batha da ka UGC. Kajing penslam ban penti kena bat penscam ya kajing tray jong kino hikai bat kajing weng no ya ka an rata thungkam kum balong ki kendon jong ka UGC. Kamat kepeningkuan kalau kami dapat berikan disbursement of debt come retirement gratuity. Agak ki nongkai ki edit institutions, tak kalau margin shong thai, dan itu nak ki kiba karno jengkor, kio ya mereka song pisah, kira kiba sekolah. Jadi kalau peningkuan ini tolong ba sibu nak nongkai kisumi, dan kumba kiba shong thai ki sao samsnen. Ni hadu entah kempat yo ya mereka DCRG. Kata kali bangi wanra namar kat kum kejuyo jitip kejungi pan kabasu lingok kalomba dan katu kenimut pat kino hikai. Kiba marsin shong thai pan kila iyo. Tebeli banyo sinam khamat. Ya kiba pimon pi ai, ya kiba pimon pimai. Dia kata kabangi kwa ban keren namar kali kamat bu kabana kalian kajunga kum Emily lade panra kali ru poka yung dorba. Bat nak kalian jom ucim nesa nadu kopor, nadu ucim sem long ba ucim kiai kali. Nrai hadu banta kani kadang sa kadang long kunju ni nrai kini kabangi so lomba kadang kajing dong sinak mat banyak keren baru komisioner sekretari bu dewan ban penbek mardor habai debat kani te kaba arpat kani kaba habai debat kan ka disparty habai debat ka peace skill kidon ki nong ikai habaki joint service la advertise ki as per UGC peace skill oh kani ka UGC sanction post mereka bersuli no kalau lomba approach kata habangi joint service bagi Dr. Bats Kementerian College mangar kunjung natai Dr. Kara bagi way patbu habangi join UGC pay skill margin kamut the moment you join kamut iyo ada tu ka pay skill ni UGC pay skill nerima ka ik banginap yo so bagi orang kaya tu ba ki join UGC pay skill mereka bahadu mendapat kimio UGC pay skill yo ada state pay skill. Dia kata kadi kaba milara ban hakbat jogu commissioner and secretary. Nangta kidon du ka kamat kabalai ka pangira akti bagi PhD advanced increment. Mau kino ikai lakmi mesti ki ba can take up research mau nang ba kila man contribute shibun. Bidi ba kapuni uji ba emlam salam. Bun kino ikai wat bring jog kaji ikai jogi Henry Itreshtom pendat ya ka PhD. Bakat kum kai UGC regulation kapatai bahwa sebenarnya ke PhD kidon kita kapit kidon kajing yono oh ya ke sistem joki dan video itaka increment oh nrei kepada ini si bamta kum kita ru kam dan su dia makta mi wan ra ya kata bat kawai pat ka bakta ba kani ya bun snen kata kani habini ba kwa wan ra ya kani ka age restriction mau bantu ya ke age ba habini ba ka kam nong ikai dengan semua amat pengemau nomor berapa UGC regulation tetapi go through the UGC regulation come down age bar dan ke age limit anyone can enter provided mau di bagian pada government orang government kecuali kekeren nak boleh puas ke improve education oh kekeren nak puas pandai ke kecuali kalau nak kompon ki restrict yaki nong hikai. Dia mengikrang yang kamu nong hikai, kamu tam hako ke college level dan sibuk di qualification. Oh, ipek nong hikai le asi ki hikai haka ki school level ki nang ta hako ke high secondary ternaik. Dia kidon lah kalau congka qualification. Dari banok nong hikai dan sibuk di qualification ban pendem. Tidak ada ipek pan ke age limit ki kuat berkelop lang menwara lang kaju 37 years. Which is highly unjustified kabang ban pediang. Oh, tingna kaya kasi yung kumbakalong. Kay UGC regulation ka ba dan age bar barha ka yung puro kadon kata kabang yung ka asam edit rule. Kabang ipentre kam hapo ka jela ka yung hadu menta. Ni apedi ki edit college hapo ka jela ka yung. Wa kam kran age angka age.
thì cả chínhวันcái chúng ini ukur ke pemta kalau bandung hangla mau ya ki kul sama ke chúng ki bla pendek ke chúng tuli ki bla penshitom onda ki la poi pat kata bagi di mau la tap kam la poi ukur ki pat rei kane ka rule bagi orang ke jurisdiction pat ka hangla ki kata ka di kebagian ngempua bat nilai keren padahal tu ukur kini ka confirmation of service mau bagi join organ probationary period ni suatu Henry kawa sofla kalau mengisi di pemerintah itu perlu kejongai kepala jan license la join for service pada do license bro kim pat yo yaka confirmation kan bagi por kijong ni mencuang pak kam sempur mau por dengan Dr. Baskam kumba nah ong meneh tang hadir kat tu ni berai la yo dan nak jongi batang hadir system ni apo arsenal to arsenal la yo confirmation dari menta license bro pat yo confirmation jadi di bangim ngim sunam bat kena kai ki pensuh ni bat sakoi bat kadai ka jing penslam ani ka delay in this dispersing placement areas joki nong kai tekini ki different issues ki jing kendu ki jing e ki ba ki nong kai ki mat ki bangira akan si bani kendu batu commissioner secretary jongka education